Ima jedna istina o ljudima koji dugo trpe. Ne puknu zbog jedne sitnice, nego zbog 1000 malih rana koje su godinama ćutali. Svako ignorisanje, svako nepoštovanje, svaka riječ koja je boljela, a nisu rekli ništa. I onda jednog dana samo puknu. Ne zato što su slabi, nego zato što su predugo bili jaki. Zato nauči reći kad te nešto boli. Reci mirno. Reci ljudski, jer ono što prešutiš danas, sutra te slomi. I zapamti, problem koji sakriješ ispod tepiha ne nestaje, samo čeka da te podsjeti da i ti imaš granice.